posni trokutići sa šampinjonima. Sastojci za posne trokutiće sa šampinjonima: jedno pakovanje kora za pitu, oko 450-500 g, 200 g šampinjona, 100 g biljnog sira, 2 kašike ulja, so, biber po ukusu, malo ulja pomešano sa vodom za premazivanje kora. Posni trokutići sa šampinjonima se pripremaju na sledeći način: šampinjone iseći na listiće, prodinstati ih na ulju, posoliti, pobiberiti po ukusu, ostaviti na stranu da se ohlade. Kada bude mlako, dodati izrendan biljni sir od soje recimo. Razmotati kore pa uzimati jednu po jednu i sa četkicom premazati celu koru sa mešavinom vode i ulja. Nakon toga presaviti na pola i opet premazati i još jednom presaviti na četvrtinu, tako da se dobije traka. Na jednom kraju staviti kašiku fila i saviti na trougao i celom dužinom kore savijati u trougao, sama će vas kora voditi, cilj je da se fil ne vidi i ne iscuri. Slagati trokute u podmazanu tepsiju, peći ih na 250 stepeni do zlatno smeđe boje. Kad je pečeno, poprskati sa malo vode i služiti uz čaj za vreme posta. Za najnovije recepte kliknite subscribe, like i zvons, svaki dan najnoviji recepti, zato nas zapratite.